Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel uMkhanyakude TV. Inkulu indaba lapha nawe ngane zakwethu. Umculi kamasikand ojwayele ukudansisa abantu enkundleni yokuxhumana eyuchungechunge ngamavidiyo uTikTok usekhiphe ingoma ke laphana ethi ubani onike ubepsi ipini kamampitsha laphana wengane zakwethu. Ustability laphana wengane zakwethu icikelaziwayo ke laphana wengane zakwethu ngokukhipha umculo omnandi ojabulisa abantu laphana wengane zakwethu. Ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula uma uke wayibona le ngoma noma wayizwa laphana einkundleni zokuxhumana. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngale ngoma. Umusha ngiyacela wenze okulungile ucinezele subscribe cishe nebell ukuze uzothola njalo ama notification masiposta ivideo entsha. Yengoba ufuna nimi suzitshela ukuthi ngolile na angizange imali yomntana.